ukunda kumva ibiganiro byacu na documentaire tukugezaho umunsi turagushimiye. Ibintu bikomeje kugenda byongera umunsi ku munsi uburenganzira bw'u Rwanda ndavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bikomeje kurwana umunsi ku munsi. Ibihugu by'amahanga byarazamutse ibifite intwaro zikomeye cyane ndetse n'izakira imbuzi zose zarazamuwe. Ibihugu kandi bikomeje kugenda bitanga amahoro ndetse n'umutekano, ariko byaranze yaba M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biracyari mu ntambara umunsi ku munsi. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 M23 yavuze ko igiye gushiraho guverineri mushya wa Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye nyuma yaho M23 ifashe uduce dutandukanye ndetse n'umujyi wa Bukavu kandi kajya no muri Kivu aho sikahafata. Icyo gihe kandi ntago byabe gahangwa kuko ku itariki 27 ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 ibisasu bigera kuri 2 byaturukiye haberaga inama ndetse n'umuryango uhujwe igisirikare n'ingabo za AFP ndetse na M23. Ibyo bimikimara kuba ibyo bisasu bikimara guturika abantu basize ubuzima abandi barahunga. Naho byakabaye icyo gihe M23 ndetse na AFP yatangaje umubare wahitanywe n'ibisasu byabereye cyangwa se bigaturikira ahitwa Bukavu. Nitwa Eric Nshimimana muri kumva naho iyi nibiza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imico n'imyidagaduro n'ahandi wabisanga atari kuri biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe ukoresha maze ibiganiro byacu na documentaire n'amakuru agezweho ubimenye umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 mu ntara zigeze kurenye ndetse n'umujyi wa Kigali tubifuje ikaze kandi muhaye ikaze mu muryango mukari wa biza TV Rwanda. Abari mu Burundi Ngozi Cibitoki amahoro, abari Uganda Tanzania Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Kenya muri Nairobi, namwe muri Sudani mutwumva tubahaye ikaze. Mwe kandi mukunda ibiganiro byacu na documentaire muri Kota Masimbi Canada muri Amerika n'ahandi hatandukanye tubifurije ibihe byiza. AFC ndetse na M23 yatangaje umubare w'abahitanywe n'ibisasu byaturikiye Bukavu. Ihuriro Alliance for Rebel Congo ribarizwamo umutwe witwaje intwaro wa M23 yatangaje ko abantu bagera kuri 11 ari bo bahitanywe n'ibisasu byarashwe ahaberaga inama yaryo mu mujyi wa Bukavu. Ni ibisasu kandi byaturikijwe kuri uyu wa kane tariki ya 27 Gashyantare umwaka 2025. Umuhuza w'ibikorwa wa AFC Colonel Nanga yabwiye itangazamakuru icyo gihe ko abantu bagera kuri 11 barimo umupapa umwe ndetse n'uwagabye igitero ari bo bahitanywe na biriya bisasu byarashwe i Bukavu. Nanga kandi yunzemo ko ababarirwa muri 35 ari bo bakomerekeye muri iki gitero cyarashwe cyangwa se cyatewe ako kanya. Barimo kandi 6 bakomeretse cyane mu buryo bukomeye cyane. AFC ndetse na M23 yavuze ko nyuma y'ikiriya gitero ingoma ndetse kandi byagiye bikomera cyane ku buryo n'ubu ngubu umutekano utameze neza. Yakomeje kandi ko igomba kugisubiza hanyuma ikajyana ikibazo kuri y'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bikimara kuba kandi byakomeje kuba umugambi wo guhinduka ndetse no kuba M23 ikomeje kurwana ndetse no gushyira amahoro imbere kugira ngo abanyakongo bavugwe imigo Kinyarwanda nabo bahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi banyakongo. Ibyo kandi uko bigenda bizamuka umunsi ku munsi yaba kubitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga bikomeze gututumba kandi abanyakongo ndetse n'abandi batandukanye abanyamahanga bari kurira umunsi ku munsi. Abandi barahunga, abandi bari kwirukanga mu mashyamba ndetse n'imisozi. Ibihugu by'amahanga nabyo kandi byaba byubumbiye mu muryango wa SADC ndetse n'ibindi bitandukanye. Burundi byose birazamura abasirikare benshi cyane bo kurwana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo umunsi ku munsi rurashinjwa ko rufasha M23 ruti oya sibyo. Twebwe icyo twumva nuko bagomba kujya mu biganiro naho nta kintu twebwe dushyigikiye. Si dutera inkunga M23. Abandi bati M23 cyeranira n'ukuri ndetse no kwishyura kwizana kw'abakongomani. Ese koko ko jenoside kugenda tutumba mu bakongomani bavuga urimo ku Kinyarwanda no kubera iki? Aka kanya tuvugana ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 hashuwe undi umugambi abateye ibisasu Bukavu bari bafite. Byari bimeze gute?
umutwe wa M23 watangaje ko imibare y'abaguye ndetse kandi n'abakomerekeye mu gitero cy'ibisasu cyatewe Bukavu wiyongereye kuko abapfuye bavuye kuri 11 bakagera kuri 13 bose barimo ndetse n'abagore n'abana. Ni ibintu bibaje cyane. Ubusanzwe mu ntambara iyo ari yo yose umugore cyangwa se umwana ntakwiye kuba yahitanwa ubuzima. Akenshi abana ntabwo bazi biri kuba, ntabwo bazi urugamba ruri kuba. Akenshi kandi none umugore rimwe na rimwe aba yibere mu mirimo ye kireka yari ku rugamba. Icyo gihe kandi intambara mu mategeko ahuza intambara kandi aba ku isi hirya no hino hatandukanye, umwana ntabwo yemere kwicwa ndetse n'umugore. Ibyo bisasu kandi byatewe ahazi nko kuri Place de Independence mu mujyi wa Bukavu kuwa 27 Gashyantare, ubwo Colonel Nanga n'abandi bayobozi bakuru muri M23 ndetse n'ihuriro rya AFC bari mu nama y'abaturage barimo baraganira babagezaho ibikorwa bya M23. M23 kandi biciye mu bayobozi bayo batandukanye hirya no hino batangaje ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aribwo buri nyuma ya kiriya gitero kishe abantu batandukanye kandi icyo gikorwa yakise ikiterabwoba. Lawrence Kanyuka uvugira uriya mutwe mu bya politike mu itangazo yasohoye ku wa 5 yavuze ko umugambi wa kiriya gitero wanogejwe kuwa 4 ubwo Tshisekedi yahuraga na Jean-Jacques Purusi wahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe ubwo bahuraga n'ubundi bari mu biganiro bitandukanye by'umugambi wo kurwanya umutwe wa M23. Ibiro kandi bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku ruhande rwe byatangaje ko kiriya gitero cyagabwe n'igisirikare cy'amahanga kiri ku butaka bwa Kongo mu buryo butemewe butanyuranyije n'amategeko, mbere y'uko igisirikare cya RDC cyangwa se FARDC cyerura kigashinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zakigabye. Ni ibintu bisa naho byabaye akasamutwe kubyumva ko ari u Rwanda rwakigabye, nyamara wakavuga ko ari ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kandi amakuru agenda agasohoka yagaragaza ko n'ubundi iki gitero gishobora kuba ari igitero cyatewe n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. M23 kandi ibiciye muri perezida wayo Bertrand Bisimwa yatangaje ko hari abakekwa ko kugaba kiriya gitero bamaze gutabwa muri yombi ndetse n'inzego za M23. Bisimwa kandi abinyuje ku rubuga rwe rwa X yavuze ko abatawe muri yombi ubwo barimo bahatwa ibibazo bavuze ko ibisasu byatewe ahaberaga inama ya M23 bari bateguye kubitera kuri sitasiyo ya Risansi, gusa uwo mugambi uza gupfuba urabapfubana bitewe n'ibitekerezo yabyihageze kandi nabo ubwabo babiteraga bumva ko ntacyo bari buze kugeraho. Ati amakuru y'ibanze yavuye mu buhamya bw'abakekwaga batawe muri yombi n'inzego zacu zitandukanye za M23 yerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa ku ikubitiro bwari bwateguye gutera ibisasu kuri sitasiyo ebyiri za lisansi zari ziri mu marembo ya Place de Independence mbere yo guhindura intekerezo bijyanye n'uko abasirikare bacu bari aho hantu kandi baharinze ku bwinshi kandi bari bahari ku buryo butandukanye hirya no hino hatandukanye, amerekezo uko arunupimye amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'amajyepfo no hagati muri rusange, ku buryo ibi bigega cyangwa se habera lisansi batari kwarasa mu buryo buboroheye. Kubwa Bisimwa kandi mu bigaragara ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bwapanze guteza urupfu ndetse mu baturage benshi cyane b'abasivili nk'ingamba yo guharanira kwakirana ndetse no kuvugana ubwuzu ko abasirikare ba FARDC aribo kandi batsinze urugamba, nyamara bari bagamije gutwara ubuse ndetse n'ubuzima bw'abantu bw'abanyekongo muri rusange. Usibye kandi abatakaje ubuzima, imibare itangwa na M23 yerekana ko bakomeretse bavuye kuri 60 bakagera kuri 72 bose. Ibi kandi ni urugamba rukomeye cyane. Benshi mu bihugu by'amahanga ndetse n'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo byose nta kintu bifuza n'amahoro n'umutekano. Ese ninde wategetse iyicwa rya General Mikhail
ndetse akaba yaraciyeho cyangwa se akiri mu buzima bw'aba akiriho, yitwa Makanika. Byagenze gute? Ikiganiro ndaza kukikugezaho mu kanya wumve imigabo n'imigambi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wumva iyi ntambara kandi ikomeze kurengera, ese bizagenda gute? Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi umunsi ku munsi biravuga ariko ntacyo bitanga. Kwanga kuganira na M23 nabyo bikomeje kuba ikibazo. Ese iyi ntambara iri mu majyaruguru ndetse ikaba no mu burengerazuba ndetse n'uburasirazuba cyane cyane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira gute? Ese ubundi hajeho kuganira, ibihugu bikaganira bikicara hamwe ndetse n'uyu mutwe byatera amahoro ndetse n'ubwuzu n'ukwishyira ukwizana kw'abakongomani n'abandi bakora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ikibazo uri kwibaza ariko nanjye ndakikwibaza. Gusa ubwo ndi kukibaza nawe ukaba ukibaza cyangwa se n'uri akaba yumva yakibaza, reka tubivuge gutya. Kwanga kuganira na M23 ubwabyo bigaragaza ko hari ikibazo. Ese bihagaze gute? East African Community EAC umunsi ku munsi iravuga ni ibisanzwe rwose kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuvuga ko atazigira aganira n'umutwe wa M23. Ibi biremeza ko turi mu bihe by'amakimbirane n'ibibazo. Uyu kandi ni umuvugizi w'itorero rya Kristo muri Kongo EAC uvugana kandi akavuga n'ibikorwa bitandukanye byahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avugana kandi na Top Congo FM ku byerekeranye n'itangazamakuru ndetse n'itangazo riheruka ry'umukuru w'igihugu wongeye kubishimangira. Avuga ko kandi atigeze yigera aganira n'umutwe wa M23. Ibyo kandi yabivuze imbere bagize umuryango we wa politiki katavugana na M23 yakunze kwita igikoresho cy'ubutegetsi bw'i Kigali. Ni igikoresho kandi cy'ingabo, kikaba kandi igikoresho cy'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Rwanda buhagarariwe cyangwa se buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uyu yitwa Pasiteri Eric Nsenga, usa kandi nk'udashyigikiwe ndetse kandi akaba akora ibikorwa bitandukanye byo kuvuga ndetse no kugaragaza ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu kandi asa nk'udahangayikishijwe n'ibyo perezida avuga, ahubwo yibutsa ko abapasitoro batojwe neza mu buryo bwo guhindura amakimbirane. Ati ni impuguke n'abahugura abarimu, ibyo kandi bakora ubuzima bwabo bwose ni ukubwiriza ubwiyunge. Uyu muvugizi kandi w'itorero ry'abaprotestanti yagize ati nanone mu bihe by'amakimbirane ni ibisanzwe kari buri ruhande rushyiraho amananiza runaka cyangwa se rugashyiraho ibisabwa runaka kandi bikomeye. Pastor Eric kandi Senga yatangaje ko hateguwe gusengera amahoro ndetse no kubaha ndetse no kubana i Kinshasa kugira ngo bane mu ndetse n'urukundo muri katedrali y'imyaka 100 y'aba protestanti hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati kugeza icyo gihe itariki yatoranyijwe ni ya mbere Werurwe umwaka wa 2025. Uyu kandi akomeza kubijyanye n'ibikorwa bitandukanye biri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje atangaza ko amahoro n'umutekano ndetse no kuganira aribyo byakakwiye kujya imbere. Hagati aho kandi agira ati turakomeza imirimo kandi amaherezo tuzashyikiriza kandi tusangize abarebwa n'iki kibazo. Raporo ibanza kandi y'ibyifuzo byacu mbere yo gukomeza kuko haracyari icyiciro cya kabiri kigizwe no guhura ndetse n'abakuru b'ibihugu bisigaye mbere yo kurangiza gushinga ndetse no gushyiraho ibikorwa bitandukanye by'inama. Yongeyeho kandi kuri ubunyamahanga ndetse uwo ari we wese yaba uri mu Rwanda, Uganda, Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi abari Tanzania, Sudani bose bakwiriye gushyira hamwe bakunga ubumwe ndetse kandi bakaganira. Ubunyamabanga kandi bwa tekinike buri mu nzira yo guhindura raporo zitandukanye zakiriwe. Muri icyo gihe kandi hari inyandiko n'ibisobanuro byatanzwe kandi n'abashyigikiwe n'inama kandi bose birakundwa. Ibi kandi
ubwo babikoze babishigishwe kandi babishikiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twakwibutsa ko kandi intumwa ya Kiliziya Gatolika n'itorero ry'aba Prente cyangwa se ry'aba Protestanti baherutse kuganira ibiganiro bitandukanye na leta ya Kinshasa ndetse na AFC n'umutwe wa M23, ndetse kandi bakaba barageze no mu Rwanda kumva icyo rutekereza kubibera mu burasirazuba bwa Kongo. Rushinjwa kugira ngo uruhare rukomeye cyane, maze u Rwanda ruti ibyo mwakifuza bipfa kuba ari amahoro, turahari kubafasha ndetse no kumva ibitekerezo byanyu. Nitwa Eric Nshimimana. Ese iyi ntambara amaherezo yayo nayahi? Nibikunda ukomeza gukora subscribe, ukoresha amazi ibiganiro byacu bikugera umunsi ku munsi. Nayindi neguza nawe ubutaha.